Kua tatapau te kai o te whatakai. Nā reira, kei te karanga te tarahiti o te haiata I puke hina, kia kohaina he kai kia rātou hei toha mā rātou ki ngā whānau hiakai. E whakatata atu ana ki te krihi me te aha, hei tā te tarahiti kei te muia rawatia rātou e ngā whānau e kimi a whinaana. Hei tāra paira tāwhai ko te raruke mo te tarahiti, kāre I te rania wā rātou kai hei toha atu I tēnei wā. Tōna tikanga he pawaka mātau ki I te kai, he oi. We're looking for help, especially knowing that the school holidays are coming up, and whānau will have lots of kids and extra kids home for at least, 2 months at a time, all day, needing kai. Kua puta te karanga o te rōpu o te haiata ki puke hina, he rōpu kohi kai ka tuku ki ngā whānau e noho taumaha ana. Hei tā rātau kua toru te kau whānau I te kotahi wiki e whai kai ana. He oi koinei ki te ahua o ngā kāpata. No whānau should have to starve in this day and age. Nō reira te karanga kia āwhina atu te hapori whānui. Our needs are basically like cereals, pasta, baby food, nappies, laundry powder, sugar, flour, just things that we can actually put together to pretty much make a meal. I tuatu I tēnā ko tā rātau mahi, he whakahaere hākari mā te hapori I ngā rangi whakatā. Our first year we did it weekly at Anzac Park. This year we tried doing it fortnightly, but next year we'll be going back to weekly on a Saturday lunchtime. He whakatairanga I te kōrero, mā tō raurau, mā taku raurau e ora ai te iwi. Rāpaira tāwhai te karere.